uma luphatha kumele liblowe kwi-north, bese liyablowa kwi-east, bese liyablowa kwi-west. Umoya Ngcwele, ngesikhathi uma lublowa lolu phondo simentabeni kuyamenyezelwa emhlabeni, the great revival. Uthi uNkulunkulu, this is the point. Jesus. Masiliba umoya Ngcwele. Uthi uNkulunkulu, this is the point. La khona kumelwe kublowe kwinyakatho, kuyimpumalanga, kuyiningizimu, kuyintshonalanga, kublowe the horn. Ithi mayiblowa imemezele imvuselele enkulu yomhlaba. Imenyezelwa to that mountain. That why athi uNkulunkulu le ntaba ayifani nezinye intaba. Le ntaba iappointwe nguye. Hallelujah. The Lord is saying, abanye noma bengahlela ukuzokhuphukela kule ntaba, kodwa uthi uNkulunkulu abanye uyobavimba benganyukeli kule ntaba, ngoba le ntaba iappointiwe. There is a mountain yevuselelo where to blow the horn. The two Markenovia, release your own person. The two kusoba nenkinga umuntu osofika kule ntaba angaqonda ukuthi kwenzakalani. The mountain of great revival. The mountain of great revival. Lapho kuzoblowa khona the horn. Kublowa khona ihorn. Uma babhakisa usamukela lapho, uma ukhuluma with the altars, uthi uNkulunkulu njengoba esikhuphukelele kule ntaba safinyelela namhlanje, njengalokho uNkulunkulu ezowisa ama-altari, uthi uNkulunkulu amanye ama-altari aphakame emabandleni aphakame kwaze kwahlekiswa ngumoya Ngcwele. Umoya Ngcwele wenziwe ihlaya, ngoba umoya Ngcwele umehlela umuntu wehlele emvelweni. Sesiyasaba ukubanjwa ngesathu sokuthi kuhlekiswa ngumoya Ngcwele. Izinto ezithwetshulwayo zifakwa ku Facebook kuhlekiswa ngumoya Ngcwele. Ngenxa yama-altari aphakamile endaweni ematendeni ethezansi. Jesus. Likhona nelibandla kuhlekiswa ngumoya Ngcwele wenziwe imphuqo. Uthi uNkulunkulu kuthathwa izinto ze-intimacy zithathwe zivezwe emhlabeni kuhlekise kuze kuhlekise namaKristu. Kuhlekiswa ngabantu bevuza amafinyila kwehlela umoya Ngcwele ehlele emvelweni. Kufakwe kuhlekiswe ngezilimo, into yakuyi-intimacy ivezwe emhlabeni kuhlekiswa ngayo. Akuhlekisa abantu bezwe kodwa kuhlekisa abantu bendlu yokukholwa.